Good morning! Ang beautiful! Good morning, my beautiful and handsome people of the universe! Welcome to LFM Tranquil House. Ay, may bigay pala. May bigay, diba? So, wapen ka ba lang? Ngayon, kaya ko di Mamsi ang painigibandi. Wow, kapatid kid. Ganun po, pagsabi po yung kaya kayong resort, no? Okay niya ba? Yes, it's open. Monday to Friday or? Monday to Sunday actually. Monday to Sunday. Opo. And we're located at Floridablanca, Palmayo. Yes. Just message LFM, Tranquil, Garden Private Resort. Yan, Kiniking Palmayo. Palmayo, Pampanga. Tara na guys! Yes, come to visit. Visit na kayo Kenny at Tana po. Shimita na po. Yes. O sige. Thank you, Cap Conzi. Okay. Bye guys! Bye! Ipagmalaki ang sariling atin ang buong puso ay magsilak na hangarin. Turismo akainisol, akainisol, tara na sumama ka na. Turismo akainisol, akainisol. O Kapitan Jojo, kaluguran lang.